Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko imicungire mibi y'imishinga yo kubungabunga amashyamba ari impamvu yatumye rutangira iperereza ryagutse kuri Minisiteri y'Ibidukikije n'ibigo bishamikiyeho ndetse no kuri Dr Mujamariya Jeanne d'Arc wahoze ari minisitiri wayo n'umunyamabanga wayo Bwana Patrick Karera. Mu kiganiro kigufi yagiranye n'ikinyamakuru Akadomo.com cyandikire imbere mu gihugu cy'u Rwanda, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko iperereza riri gukorwa rifitanye isano n'imicungire mibi y'imishinga yo kubungabunga amashyamba. Ati iperereza riri gukorwa kuri Dr Mujamariya Jeanne d'Arc n'umunyamabanga mukuru Karera Patrick rishingiye ku micungire mibi y'imishinga yo kubungabunga amashyamba. Yongeyeho ko iperereza riri gukorwa ku bandi bantu. Ati ntabwo ari abo bonyine bari gukorwa iperereza, n'abandi bose bafite aho bahuriye n'imishinga yo gucunga amashyamba. Umuvugizi wa RIB yijeje abanyarwanda ku rwego avugira rufite inshingano zo gukora iperereza ndetse no gukurikirana buri wese ushobora gukora ibinyuranyije n'amategeko, bityo avuga ko icyiza ari ukwirinda kuyica. Yagize ati RIB ifite inshingano n'ububasha bwo gukurikirana buri wese utubahiriza amategeko, udakurikiza amategeko wese ukuboko k'ubutabera kuzamugeraho. Muri 2020 nibwo Patrick Karera yahawe inshingano zo kuba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibidukikije, mu gihe muri 2019 yari yagizwe umujyanama wa Minisitiri w'Ibidukikije. Mu gitondo cyo kwa kane, Perezida wa Repubulika yirukanye uwari Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Dr Mujamariya Jeanne d'Arc kubera ibyo akurikiranyweho. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisitiri w'Intebe rivuga ko iyirukanwa rya Mujamariya yabaye Minisitiri w'Ibidukikije mbere yo kugirwa uw'umurimo ari ukubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Mu yandi makuru, jenoside yakorewe abatutsi ni ugutsindwa k'umuryango mpuzamahanga. Bill Clinton wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Bill Clinton yavuze ko kuba jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yarashobotse mu Rwanda ari ugutsindwa gukomeye k'umuryango mpuzamahanga utarakoze ibishoboka byose kugira ngo uyikumire. Ibi yabigarutseho mu nama mpuzamahanga yateguwe n'umuryango ugamije kurwanya jenoside ku isi Aegis Trust, ufatanye na Kaminuza y'u Rwanda, Kaminuza ya Tufts ndetse na Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu n'abandi bafatanyabikorwa, ikaba iri kubera i Kigali mu Rwanda. Bwana Bill Clinton yari perezida wa Amerika mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yashyirwaga mu bikorwa, kuko yinjiye muri White House n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika mu mwaka w'1993 asoza imirimo ye muri 2001. Mu ijambo rye, Bill Clinton yavuze ko gushoboka kwa jenoside yakorewe abatutsi ari igisebo ku muryango mpuzamahanga. Ati jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni ugutsindwa k'umuryango mpuzamahanga, ntabwo twigeze dushyira hamwe mu guhagarika vuba ubwicanyi. Uyu mugabo yavuze ko nubwo u Rwanda rwanyuze mu mateka asharira ya jenoside yakorewe abatutsi, kuba ari igihugu giteye ishema kubera uburyo abanyarwanda bagize uruhare mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge. Ati uyu munsi nifatanyije namwe mu guha icyubahiro abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse no gushimira abafashe icyemezo bakagira uruhare mu bumwe n'ubwiyunge. Bill Clinton yavuze ko atewe ishema no kuba yarakoranye n'u Rwanda mu myaka ishize, cyane cyane mu nzego z'ubuzima, ubuhinzi, akibonera uburyo abanyarwanda bahisemo gusiga inyuma ibibatandukanya bagahitamo gushyira hamwe mu kubaka iterambere rigera kuri bose. Ati byaturutse mu gufata icyemezo cyiza cyo kudaheranwa n'amateka ahubwo akigirwaho. Yavuze ko u Rwanda rw'uyu munsi rutandukanye n'urwo mu myaka 30 ishize ku buryo abarusura babona itandukaniro. Ati abasura u Rwanda bazarusanga ari igihugu gitekanye gifite ubukungu butera imbere bigizwemo uruhare no guhanga udushya. Ibi ntibyari gushoboka hatigishijwe amahoro ndetse ngo habeho n'ibikorwa by'isanamitima. Iyi nama yateranije mu Rwanda abantu baturutse hirya no hino ku isi, aho bari kugirana ibiganiro bigaruka ku rugendo rwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, uburyo bwo kubaka amahoro arambye ndetse n'ibindi bitandukanye. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda hakomeje gututumba umwuka mubi ushobora kuzambya umubano w'ibihugu byombi, ubufatanye bugahagarara mu gihe abayobozi babyo cyangwa se abahagarariye batakwicarana byihuse kugira ngo bawucubye. Byatangiye buhoro buhoro muri Kamena 2022 ubwo umutwe witwaje intwaro wa M23 wafataga umujyi wa Bunagana, woroshya ubuhahirane hagati y'abatuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda. Icyo gihe abarimo Christophe Mboso wayoboraga inteko ishinga amategeko ya RDC n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu bashinje ingabo za Uganda gufasha M23 kwinjira muri Bunagana. Mu Gushyingo 2022 bamwe mu badepite ba RDC n'abahagarariye societe civile bandikiye Perezida Felix Tshisekedi bamusaba guhagarika umubano w'igihugu cyabo na Uganda
n'ubufatanye bwo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF kuko ngo Uganda ifasha umutwe wa M23. Ubwo kandi amakuru abivuga, umunyamabanga wa leta ya Uganda ushinzwe ububanyi n'amahanga Henry Okello Oryem yasubije ko abasaba Bwana Tshisekedi guhagarika uyu mubano babishingira ku bihuha kandi ko icyo bagamije ari ukwibonekeza. Okello yagize ati ibirego ni binyoma, nta mahomvu nta gihamya bigira, aba baribonekeza bakwiye gukora ubushakashatsi bakerekana ibimenyetso. Ntabwo Uganda ifasha M23 ahubwo ishaka ko burasirazuba bwose bwa RDC bubonekamo amahoro. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zikurikiranira hafi umutekano muri RDC muri uku kwezi kwa Nyakanga 2024 zasohoye raporo ishinja ingabo za Uganda n'ubutasi bw'iki gihugu gufasha M23. Zongeraho ko abayobozi b'uyu mutwe bagiye i Kampala kenshi cyane mu nama zo gushaka ubufasha. Ministre w'ububanyi n'amahanga wungirije wa RDC Gracia Yamba Kazadi tariki 19 Nyakanga yasuye na charge d'affaires muri ambassade ya Uganda i Kinshasa Matata Twaha baganira kuri raporo. Umudiplomate wa Uganda avuga ko ibirego bidafite ishingiro na rito. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Bwana Patrick Muyaya yabwiye abanyamakuru ko Uganda ikwiye gufatirwa ibihano gusa. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga i Kinshasa yo yatangaje ko nubwo iki kibazo gihari, ibi bihugu byombi bizakomeza gufatanya muri gahunda zibifitiye inyungu. Mu gihe iki kibazo cyari kigiye ku ruhande rero, leta ya RDC yataye muri yombi intumwa yohereje muri Uganda Professeur Bahala Okibale Jean Bosco imukurikiranyeho gushyikirana n'intumwa za M23 zari Kampala muri Uganda. Bivuga ko leta ya Uganda ariyo yateguye ibi biganiro ndetse ngo byagombaga kwitabirwa na Perezida Yoweri Kaguta Museveni na Uhuru Kenyatta wayoboye igihugu cya Kenya akaba n'umuhuza muri iki kibazo. Mu gihe RDC yaba itarohereje Professeur Bahala Okibale Jean Bosco na bagenzi be gushyikirana na M23 nk'uko ibisobanura, byaba indi mpamvu y'urunturuntu hagati y'ibihugu byombi. Urubanza rw'abantu 25 bashinjwa kuba abanyamuryango ba M23 rwatangiye i Kinshasa tariki 24 Nyakanga rwabaye nk'urwongera amavuta mu muriro kuko mu buhamya bwatanzwe Uganda yakomojweho. Eric Nkuba Shebandu alias Malembe hoze ari umujyanama bihariye wa Corneille Nangaa uyobora ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo ryibumbiyemo imitwe irimo M23 yasobanuye ko we na bagenzi be ngo bakoreye ingendo mu bihugu byinshi cyane birimo iby'akarere. Malembe ari mu bashinze AFC kuri 25 Nyakanga yabwiye urukiko ku rukuru rwa gisirikare ko ubwo we na bagenzi be basuraga Uganda bacumbikiye mu nyubako z'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu akaba n'umuhungu wa Bwana Museveni General Muhoozi Kainerugaba. Yagize ati General Muhoozi ni umuhungu wa perezida wa Uganda, niwe uyobora umutwe w'ingabo zirinda se twacumbikiwe mu nyubako ze. Ubuhamya bwatanzwe na Malembe bushobora gusubiza inyuma intambwe yari imaze guterwa mu gukemura ibibazo biri hagati ya leta ya Uganda n'iya RDC, bugakoma mu nkokora ibikorwa bihuriyeho byo kurwanya ADF byatangijwe na General Muhoozi Kainerugaba. Bwana Perezida w'inteko ishinga amategeko ya RDC Vital Kamerhe ubwo aherutse mu nama y'abagize inteko zo mu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa yasabye ko Uganda yafatirwa ibihano. Ibi rero yabivuze na mbere yaho ubwo yari ministre ushinzwe ubukungu. Birumvikana ko mubano hagati y'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urushaho kugenda uzamba. Tukiri Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo basubiranyemo nyuma y'umuyobozi washinjwe guhura na M23. Umwuka rero ukomeje kuba mubi mu butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko menyekanye ko Professeur Okibale Jean Bosco wahoze ayoboye gahunda ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yo gusubiza mu buzima busanzwe abarabarwanye yahuye n'umutwe wa M23 muri Uganda. Bivuga ko Bahala yagiye Kampala ku busabe bwa guverinoma ya Kongo ngo ayifashe kugana M23, nyamara Kongo yo yarabihakanye ndetse itangiza iperereza kuri we. Ntabwo biramenyekana uburyo itsinda nini riyobowe na Bahala yagarutse i Kinshasa, guverinoma ibizi, nyamara ryagera i Kampala